lami uNonhlanhla wakwaSibiya ngisuka eMandeni ngaphansi koNkosi uMathonsi ethempelini eNtuthukweni. Ngizohlawulela umkhulu wakwaSibiya ufike ngila ekhaya lemphefumulo esehlathini egcoba imithi ehleli nenyoka enkulu emnyama. Waphenduka Ntekane wathi pho awungihlawuleli ngani? Lokhu kuthiwa ngithatha isikhwama sakhe ngithatha isikhwama kanti umkhulu wayebulala abantu, wayekwazi ukumcupha umuntu, wayazi kakhulu ngalomuthi okuthiwa umayihenge. Wakusuka kuwena nje uyihenge umkhulu umuthi wayewaziwa ngawo-ke nezulu ngoba ngithe sengifikile la ngihleli ethempelini izulu landindizela wathi umkhulu batshele ukuthi ena abangiphuce izulu ezandleni. Benginenkinga mangihamba abantu kuthiwa nginelumbu nginenyoka bekuthi mangabe ngene esikhathini ngijuqwe isilumo esibuhlungu ngingakwazi ngisho ukwenzani iy'ngane zami beyichitheke ezinye. Kuthe sengihambele endawo yasekhaya lemphefumulo lokhu nginikela ngiza ngikhipha iy'nhlawulo zakhona kwafika isalukazi lesisalukazi engathi sihlele ensimini sesidala sihlele ensimini ensimini lena iqhakaze zonke iy'thelo otamatisi amaklabishi. Ngathi ngithi ngiyalithinta iklabishi wathi cha ungalithinti. Ngathi uma ngisondele eduze kwathi ungasondele eduze kwami mina nginenyoka mina enkulu le nyoka le isinolaka futhi. Uma ngiyambuza uthi ayibonakala le nyoka ngokomoya athi angene mina nje engihlele esibelethweni sakho ngidla ingane nganginomamlambo mina ngafika ngumakoti nginomamlafika nomamlambo wami manje usemkhulu nolaka ngicela ungihlawulela ngazanga sengihlabela ngakukhiphela imbuzi. Ngathi mase ngilele la ekhaya lemphefumulo ngizovuka ngesonto ngiklina ngaphupha engathi kuqhamuka inqola enkulu miqhamuka lenqola lenyoka lebengathi bingiphathe nje ngento engathi isikhumba sayo yahlintshulwa lenyoka yasusa isikhumba sayo kodwa engathi sisuswa kimi lesi sikhumba yalayishwa enqoleni mayilayishwa enqoleni yavalwa lenqola yasigijima lenqola yahamba kakhulu ngayibuka lenyoka yase yahamba yasuka kimi. Bengingahlali mitha bengikhulelwa o3 years ngazali ikhona nje ingane engayikhulelwa unyaka nenyanga ezu6 ingabonakali ingaveli indawo lokhu ngena nje esikhathini uma ngiya kodokotela kuthiwa isigaxa kuthiwa ngaze ngangithiswe ngohlinzi kwase kuvela ukuthi umuntu futhi usekhulelwe. Ngithe sengikhulelwe kokugcina amawele angwazala ngakhulela iminyaka emithathu ngangazala kanti izingane zidliwa uyena logogo ngalomamlambo weze ezogana nawo kaSibiya kuze kwagcina ngokuthi ngize la ngizohlawula kwayima ogesuka-ke kimi ngoba bengangaba abantwana baphila nje bawuthiwa abanye bebehamba nje bebhubhela ngaphakathi esiswini kimi bengaphumbeli futhi ngaphandle bagcine nje bephelele esiswini kuphele kanjani sithi sikukuma lesi besikhulu begcina nje lokhu ngingena esikhathini nje kuphuma amahlulu bephela belokhu kuthiwa nayo ingane ifihlwa abantu abadala ifihlwa abantu abadala cha ingane idliwa nenyoka le idliwa uyena ugogo uze washo nje sekuhlala isikhathi uze washo nje sethi ingane cha bedliwa yimi ngalomamlambo ngoba mina ngihleli kuwena ngiphila kuwe nalenyoka le. Lungile manje Nkosi Sibusiso ushamba ukukhumbuka. Amen. Mbuzi niyanani? Papa na mama. You say it in Swahili. How do you say whose mbuzi are these? Mambuzi ya nani? Ya mambuzi ya mami. Ya nani? Ya nani? Utshela ukuthi akathi sizonikelela imndeni ukuthi ushemba igezi. Utshela. We are here to cleanse there, to cleanse ancestors. Say ulimi lakho. Yeah. Tunakia kusukula ba ancestor. Say your surname. Tunakia kusukula ba ancestor ba Hamisi, ba Hamuli. Come on, please, where you come from? Kutoka Kongo. Come on, come. Kutoka Kongo, Bukavu. Uzocela uNyazi lwezulu uthi lihlambulule imndeni yakithi. I came here to ask uNyazi lwezulu to cleanse my ancestors. Mina kuya kutengeneza ba ancestor wote wakusukuliwa kabisa kabisa. Kosibusisi. Na God bless you. Mungu atubariki. Amen. God bless you. Amina.
asibuthele isizwe sakaHamulia asifeke ekhaya emphefumulo asigeza amakhosi noNdlunkulu nenzalo yabo sicela uShembe asihlambulele abathakathi nezangoma iphele kusukela eDRC la kama khona kube sicela uShembe asihlambulele abantwana abaphuphuma bachutheka balahla sicela uShembe lawo bantwana ababelethiswa kusemthethweni bathola amalungelo Nkosi wabusiso Hamulia amen Nkosi wabusiso Hamulia abane hlambulula lapha yabo abantu mama sibonge baganana ebagana bayisibonge sibanayo angizwa baba ubuzalana yebo baba wakani baba wakho yebo sokwenze njani uzonikela umndeni wakho wangafumeta abakhumeta baba thina sikhule sibona bakashwabe ngishuthi abakabani kuwena oh abakithi la ngizana umama wangafumeta lento nayixoxa nomndeni nayixoxa nomndeni yena sinawo thina yithi umama wazi lokho izana ukuthi wayezale esayibheli zashona lezi wasala thina nje siba-5 singamantombazane kodwa angeleke kodwa bamfona ngafonela uMshumayeli uNene la ekhaya ngayithanda nale ndaba ngathi angeke baba singacele ngoba thina ngathi sizaneke kabi ubaba nomama banganani wayesathi uMshumayeli kufanele kuneke imbuzi hayibo sihlelile lezo zinto zokwelima nasenza siphazamisa sethu kwezinto nazela abantu basezibalini baba nasenezijani bapho bafowethu bapho uzalo ukuba kuboka Gumede ngoba into efana ngabantu nayiphuma nomndeni phela leyo asinabo hayibo kini kaGumede akekho umfobo kababa akekho umfobo kamkhulu akekho boyikaze bakonke njalo akekho umfowabo kababa umfobo uzalo lakini makuhlatshiwe ukuzalo lekhuluma wena uyacasha ngathi umfowabo kamama wakagumede uthini umuzwa amadoda athini ngalokhu abantu bandawonye abazali bakho bona babengayilungisa kanjani babeyazi bangayilungisa kanjani Shembe ngale nozunyaka uzothini bayibikela uNkulunkulu nizwe lokunyasa moyo umuntu onqumana unyaka abakumali mwaka bakumeza nabamaka bakumeza nina nzonikela labakababa yini nizokhetha bakababa yini nizokhetha bakababa ukumeza bakababa naye kalokumeza komali bathi mabethi nomzana bathi sabakagumede naye wathi nami ugumede umshumeli wenkosi thina sasikhozi wazi kanjani sasisholo nathi ukuthi sifuna ngithembe uzala umama uhambe vele nathi sesikhule lesizalo siyakwazi ukuthi ubaba walokulela yena nakhona naye bayibuza mina nje into engake ngathi ngiyayibuza uNkulunkulu kade sasithi umbuzo ukuthi webhoga ningayithazele ndaba ngoba nathi saba nokuhlupheka sifuna amabhasi ngomhlali singawatholi mama uzakane wenzeka kanjani wathi
ubaba bakho nomama wakho thina sawakunabo isibongo angithi ubaba wami nje ngizala uNdlala ngisho kanjalo ukuthi lena sasimazi ubaba wakho uFokaNdlala uyayizwa iNdlala yebo uthi bona baba kwazi ukuthi isibongo sikaNdlala ke phela kwakubani bathi hayi lokho kwakwazi abazokanakeka lo ngalezi akhathi into eyayingana abesho uyise uNdlala abasho baba kababa ngishwe yebo baba bengasazi sibongo ngoba ugogo wakho phela nenza ngathi abantu bakudala basemandulo phela baba ngichaza ngabuza ngayo manje ke ngathi ngiyafona la ekhaya unene ngayichaza le ndaba hey mama mawubeka kanjalo le ndaba kusho ukuthi kufanele manje nize nembuzi nizobacelela ubaba wakho noma manje nina nasengiqhakambisa ukugeza bakini ngabakomalume asinamandla phela imbuzi zo-5 ezibizwa uyabona nje kade sizama ithi mina lezi imbuzi zo-5 ezesibongo sakayiphi ingazange liyihlukanise asikwazi thina ukuthi kuyahlukaniswa unganenzela intombi akagumede isithizeni akagumede khona komalume wakho khona komalume wakho bona-ke abakomalume wakho bagezela ubani mina njengoba ligeza isibongo sikayiphi sobuya sizobagezela sobuya sizobagezela noma singabagezela ngayo le cha yikho le kufanele nihlukanisiswe kufanele niqede ubuhlobo yebo sobuya baba sizobagezela somuntu esibukesozi njengoba sizamile sicela umvelqangu unyazi phezulu umanonke phela sicela umvelqangu unyazi phezulu asihlambule sonke isizwe sakagumede asihlambulule sonke amakhosi kusukela emandulo nenzalo yabo ayifake ekhaleni phefumula igeza ayifake ekhaleni phefumula igeza sicela umvelqangu asihlambule abathakathi zangoma nenyama ziphele kagumede aphesheya kwethuna nanganene wethuna nasekuphileni bahlambule abantwana bachitha balahla abanikeze abenzela ababelethisi abantwana bathola amalungelo obabana sibacela ntetheleni abone emndenini kagumede abone ezoyini abone amakhosi abone umvelqangu sizocela ngalenye imbuzi uqeda ubuhlobo siyacela sicedele ubuhlobo kukamama nobaba balalele labantu bakomalume kufanele nisheshe nilethe imbuzi zabo bazodifa abantu bathele ngehlazo inkosi babusise ugumede neenkomo zakho akebhulwa abantu benkosi udlamile ingommabe iphethe iy'nkomo ey'nhlanu iy'nkomo ey'nhlanu nenkomo ehamba ngamasono kodwa inhlanhla yenu ngiyinyathela ngoba mina ngisukela ngoLwesine ngiyokhonzela nina enkosini eJudiya ukuthi kuze amanqwabe la neza boma ngisukela ngayo eJudiya ngokhonzela nina ukuthi neza enkosini unyazi phezulu uyazi ukuthi khona ngaze ngalungisa iground ngale kombuzi nathi upaka khona asikhulumeni-ke bomncwabe lento eyenza into enkulu bomncwabe iphi inkosi yakamncwabe
besitha akekho ngizovusa manje uzovuka manje hayi ngejozi nangekhwa ngizovusa ngomoya oyingcwele azovuka amakhosi bazonika bona nabantu abathathile nina ningani ngizolwela uJehova Nkosi wethu ningabi nankulumo nithula umlomo nina nilungisa ithonga leli bazobe sebehlaliswa uNkulunkulu esigcawini laba abathatha ngokuphepha ukhoza bukho la sampheka la uselani bona nobona kuqhamuka ngendlela engayiboni nithule ningani sona noma lo nithulele ngoba ngikeza Nomwabe futhi la kusayinto yodwa manje abantu khona bazenza zambili ungathi sikhaya hayi hlathi phela hayi kulungile manje baneni phela asikhuluma kuqala la ngeenkomo zethu ha laba bantu bahleli iy'nhlungu zey'sulwane zakaMncwane ingakho nifuneka la noma phendukani nibheke ngapha ngoba amakhosi lawo sengizocela-ke sikhulume sonke-ke bomncwabi kanye la ngikhiphe ngoba njalo sesizokhuluma sonke-ke naka manje sicela uMvenqanga unyazi lwezulu fanele kuyihlahla libaninga ngawo sicela uMvenqanga unyazi lwezulu asikuthele isizwe sikaMncwabe usuke emakhosini nodlukulu basemandulo nenzalo yabo ukuze kufike obasizalayo abazalwa yithi asebengaphesheya kwethu Ushembe aqeda abathakathi kaMncwabe abahlambululi aphinde kube khona abathakathi aphesheya kwethuna nanganeno kwethuna sesiphileni ngaphinde kube khona izangoma nenyanga nabathakathi uShembe ahlambulela abantwana kuba abachitha abalahlwa ushula benziwa imbungu intelezi sibacelela lawo bantwana sicela ukuthi babelethiswe ngokusemthethweni sibacelela intethelela abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone uMvenqanga ngalenkomo ehamba ngamasondo sibacelela intethelelo kuzo zonke izona ezaba isiningi soNkulunkulu lapho benza khona siyabahlawulela kufanele ukuthi umthole imbuzi ucelela ngaphandle mabeyisikhulumela bona befuna kodwa mabengayishongo naku simphathisani batholeni imbuzi abantu ababulawa izandla zomncwabe kusukela emandulo uNkulunkulu abagezi bonke abafaka ekhaya emphefumulo abagezi abasemndenini yabo ababulawa womncube kusukela emandulo
Ngothola ngofana imbuzi yabo nithola ngaphandle uma befuna mathini befuna inkomo abantu abami bayonika mabefuna inkomo ehamba ngamasonto ngoba phela babe ngamakhosi babebulala babejutsha amabutho njoba nana amakhosi nje kufanele nibe nenkomo yamabutho ayebutho okhokho bomncwabe mandulo abafa bejutshwe umncwabe bempini ngoba babevuka empini nemkhonto baya konkosi besubona inkosi uqedwa amabutho ayebhilwa kupha ayebhilwa kancane abakhunkuli nabafundisi bezimpi nenyanga zezimpi zazi bagcaba zibaphe yonke into omncane lawo bantu uma befe empini bavuka baye konkosi bayibhuqa ingane zakonkosi ingane zakonkosi zibe yishidi yabo sabelekhaya nezibongo ezimajika bebutha konkosi ocele bebutha konkosi apha ejuthiwe mayevuka avuka ekonkosi babengakakhulunywa ababuyela emakhaya beza nemkhondo beza nokufa beza nentelezi bedla nezinto ababencindiswe zona mnewethu uyabona ukuthi kade waba yiNazaretha ayibona indaba ukuthi inkulumo kade sasiyiqwala le ndawo ushembe uzosikhumbuza namhlanje ekhaya emphefumulo labo bantu babevuka baya kamhlaba bafike babathola bazithi inkonde ikwazana intutulwane nenze yonke bafike baphalazela izinto ababeyikhohle imithi isane nenze yonke ngoba bayisibongo hayi ngoba emandulo amakhosi esenesikhathi ayebageza amabutho abakhipha intelezi awenze yonke into besebaxoshisa inkonde bathi awaye emakhaya abalele uhlanganyela komkhulu ngoba azofikela komkhulu abese bayisifongo manje yonke leyo nto belisenziwe sekushembo ngenza leyo nto phela nithola inkomo yamabutho bazonipha bona kufanele ngicele kubona sifuna inkomo zamabutho nanibutha abantu ukuze babuye ubukhosi benu buye nenhlanzeko inkosi imbusise baphatheni zombili nisho ukuthi incwadi nohlambulelo lezindlu kade ikhonkothwa izinja emaqeleni basezulwini seyithethele nkosi yami lo msebenzi kuyasho ukuthi awafanele abantwana abafishane njengathi ngoba umsebenzi ongaqondene nathi umsebenzi onyazo lezulu ney'ntandane zemphefumulo ayithandile wayelanda ekufeni emagumbeni okufa wayelanda ehluphekeni okukhulu manje umsebenzi okumele wenziwe abantu bomhlaba ingakho sihlula ngiyosinda ingakho sidonsa kangaka kepha siyacela uNkulunkulu wasekuhleni lezi iy'nhliziyo zeningi nabike zabekezela ushembele umsa wabo lo msa wenu nokunaba ayikhululeka kulindeni emathuneni amen nokubekezela kwenu sengathi nempilo yenu uNkulunkulu angayenza yande kakhulu ngemndeni yenu siyatusa siyanxusa kakhulu abantu bayijwayele ukuthi uma bezonikela imindeni yabo ngempahla iy'mbuzi abantu uma bengenazi isibayini befana nami nawe abantu bolithenga phela bese ziyolala ekhaya eshisela impepho sibikwe ukuthi ushembe unyazo lwezulu lokoya wembuzi njengoba ungeke ukwazi ukubala ungangey'nwele zekhanda lakho ungangumndeni wakho imndeni ukoya kunye babambelela kuzo sihambelise ekhaya emphefumulo inkomo yenu yokwenza ukuthi namacaleni abambelela kuzo lezo y'nkomo khona behlele esigodini sosizi bayezwa ngesikhathi ushisa impepho ekhaya ukuthi nangu mntwana ufuna usikhuluma manje ngalezi y'nkomo hayi ukuthi uthathe imali ushisele impepho ekhaya bese usuka nephunga lempepho imali yakini udluleka phasa uthele imbuzi uyilethe ekhaya emphefumulo hayi lokho kuzwakala uthatha manje uthathise kalini ushiye mandiyeni abantu bayanxuswa ukuthi abayithengi imphefumulo iyolala ekhaya bazame ngayo yonke indlela akube umuntu
osefike ekondleni yabona uma ufika la kuthiwa ngikhona awusazi uzokwenza njani mhlawumbe uqhamuka eCape Town awazi ufake imbuzi ebhalweni mhlawumbe uqhamuka kuphi la ubonakala khona ngempela ukuthi akusekho ukujikela emuva awusakwazi ukuthola imbuzi hayi ukuthi ujahile acha uma sowuzile uzuqhamazela uthanda manje ngizwe ngolesine manje ngicabanga ukuthi ngizomiyela sengithatha lezi mali zeyimbuzi manje ngizoyimiyela ekhaya cha uthemba kajahe imali uthanda ukushela kungenayo imphefumulo emini lezimbuzi uma uzwe manje musuqhamazela phela isasa sekho uthemba akaqedi uthemba uzele uthemba simthume uyazizwa amen mawuzwe manje umqondisana ukukhula manje usanda upapa manje thina uma phansi phela izobona ngenyanga ezayo isahlanganisa ukufuna imbuzi wehlolini wasenathi abantu futhi bangakhuthalela ukuthi mabefuna imbuzi kusemacala bangathi umuntu ngolesine kuyimanje ocabanga imbuzi usegijima lapha azothenga lezi imbuzi lezi zesilungu cha kabelele belise nawe uthole zesintu amen uzazama uzamazala phambi kwaNkulunkulu kwande isifusise emndeni yakho uncipha amacala leyo imbuzi ezala phambi kwaShembe iyozala izukulwane sebeyikhumbule ukuthi zakamncwane ezalabani ezamazala phambi kwaNkulunkulu ayaphela amacala phela ukungiselisizwe sisha amen esizela kusha ngalezi imbuzi ngoba mazala phambi kwaNkulunkulu zisho uphawuthisi abanye usuka baqhamazeli akube ngempela unembeza yakho yathi asengizamile ngazama ahluleke isikhathi usungakhalela lezi imbuzi zesilungu usuzamile indaba nasiyenzile abantu ngesikhathi ngizakwenza lutho wekuzele ngomhlaba la sengizamile thatha isikhathi nami uyifuna ngoba kubalulekile uzokwenza uma abantu ugcina ushebela ugcina icala masithi amacala umlungeni wakini uzoshona phansi ushembe ayongena ekujuleni kwamacala umlungeni wakini awahlangula uNkulunkulu awaqede abageza benze yonke into athatha isikhathi sakho ushembe njengoba uthatha isikhathi la ekhaya umphefumulo izinto mazenzile zenziwa ukuthatha isikhathi sonke ngoba umsebenzi akashemba kunomuntu laba-ke abasuke sebefike okondleni bathi ngqi wangabi sabakhona umnikelo wabo yibona abaziyo imbuzi ngakuzi emalini ungathi ngoba nginenkulungwane ngizofuna ukhipha ngenkulungwane ngizothenga imbuzi ngizokhipha imbuzi ezihlanu 200 ayikho into enjalo uzonqoka uzodala abantu bakini kodwa ukwazi ukuthenga i-TV ka-85,000 umbheda 29,000 iselula 5,000 mase kwenza abantu bakini usuyasenga usukhona 1,000 ukuthi imbuzi ezo4 bayakuba abantu bakini angeke wethu asikuthele kaningi uzothatha ujikela ushembuzi isibusisi sinikeza abantu bakini ngeke bakunike bona bathi ngane masenzela thina siqala manje iyabalisa ungabalisi umonze umndeni yakho amen ingakho ungafanele ukuthamazela bona ukhiphe amandla akho onke ukhiphe leyo gcina ubenze imbuzi zakini mase 1,500 futhi zamhlanganise eKristu uzama ukuthi imbuzi iyinkulungwane kodwa usuzamile ungathali ngabona ihlelekele uNkulunkulu wayenzela iy'mabanga ey'fana nawe wathi imbuzi zo-500 ekheli wayenzela ushembe abantu abangenani kubo nengenani imumva abantu abantu kuney'khukhula nje abantu abanamizi baphelele imizi abanye bahlala ekheli abanye bahlala emjondolo bahlala ushembe wayesenzela bona ngoba efuna ugeza iy'nhliziyo zabo ethi nazi imbuzi abantu abamthatheni ngokufathana kusho umuntu ongenamumva ngeke ukuthi uphuma kwenu wena bese uphuma no-500 kilothenga imbuzi kodwa la ekhaya nombeka 16,000 uthi wena uthanda ukuba bayakuba babuka inhliziyo yabo ngeke bakujabulele lokho okengani mase uyithina yenza nje khipha inhliziyo yakho inabe ungajabuleli ukuthi ufuna ukwenza into wena ukunembeza ukuthi uzawatshelanga noma watshela ungalobhini wangabatshela iqiniso ukuthi ufuna ukugijima uzawuthi ihlozi zakho nathengwa phela ihlozi
atwala futhi la ekhaya mpemuni ungathi mawuzonikela imndeni kathi uzothola iphaza shop uzothola amabhema yini lokhu thanda kubantu uzothola imoto nana sizonikela imndeni ukuthi iphume kuhluphekele kakhulu ihlale nomndeni nami ihlale nomndeni ukuze sibe nempilo enhle impilo yangempela hayi fake impilo amen impilo yangempela wakhele makhulu ngenzako uhloniphe zonke mawutshala imbilu uphephuzele mawudayisa uthume okwenzayo usebenze izandla uthume ukuthi bakuphi inhlanhla yokuthi ube namatekisi wakho nokuthi hayi ugezele ukuthi ube namatekisi umuntu ongayo ukuthi into zamayilungi ngamandi ngilika amatekisi ukuthi ngilika amatekisi ngabo namatekisi bazohlala ngawe nawo bakubezela amatekisi oyawo usinikele konusungula amatekisi ngoba nawe inhliziyo yakho yaphanga yakhala wena usukumelele ukuthi ufuna ukuthi awuphe amatekisi bakuphi ulesigwili nikelela ukukhalela imndeni yakho mayibongosi amen ukuthi ndabona ngaya ngabafoni lo isoni lekwesele abaneyinkomo abaneyimbuzi bangabeza wona ihlupheka ingoba bayakwazi ukuthi inhliziyo ehluphekile kahleme amen inhliziyo nomusa ulungile bafuna yona-ke nabo ngoba yona enonkulunkulu labo abanendawo yalezikhomo zakibo ngoba vele bahenazo isigodi sosizi le nto abanayo abanendawo nayabo izoshabalala wena ohluphekile unenhliziyo sengiphendula wena wadusha ukuthi ngathi ngilunga kangaka yini ngithola usizi kanti cha ngoba ulungile babalekela umuntu olungile bayazi ukuthi uNkulunkulu useduze umuntu olungile bese yena ngesidingo umthwalo omzima kuwena mase befike bona nasoneze uNkulunkulu akhetha olahle uzwakele ukukhanya mayibongosi amen usokukhanya ukuthi wakhiphe kulungile bafundisa kulungile kakhulu kungcono uphakaze ngibona imindeni yakho nokuthi ungadlali kanzima ukuthi usoyithini semhlabeni silawo kwasabana hawo usifakela kwenje uzokwenza ithumeni kwafike betnalo hle khona uzohlala kungcono ukuthi bancome ukuthi mntana uyazabalaza ngoba sekuphisikusi sami ngaphakathi sihlambulukile amen laba abaphethe imbuzi lokuthi mayiqeda ukubusisa ubaba usele mayiqeda ukubusisa babe sebethatha imbuzi bayifake emotweni zabo bahambe nazo bayihlele balinde yohleli nokuyazi phezulu bazovele bathole umshumayeli uNdlovu wendatha bese beyinikeza zona uyazi umshumayeli lezi ncwadi kade nginika zona uyayilahla umuntu akayifake ephaketheni ahambe nayo iya ebuhleni zona iy'ncwadi lezi ezofike umshumayeli lo bayinikeza uNkulunkulu uyazi phezulu mase beqedile abantu ababuyele emakhaya bafike bayobika emakhaya sesibuye ekhaya emphefumulo sayifake inkomo zenu sesiyacela-ke kuya ngalo ukuthi seniqedile noma isaqala yini sicela nisiphe ey'landelayo kulapha sebeqedile sicela nisiphe amandla phela okuthi imndeni mase nigezile uNkulunkulu alilamula waphela impethu enhliziyweni zenu guqulani-ke manje impethu kulaba esiphila nabo emhlabeni bakuzwe phela lokukhuluma ukuze sibuyele nabo ekhaya emphefumulo sesiyothathela manje ukuthi kuphi isigaba kufanele sidlulele kusona manje amen isigaba esilandelayo nize seliza lozana kona nizothola iluleko basengachazela ukuthi yini efanele nilungise emakhaya nine seniqedile phela ukuletha iy'nkomo zonke ey'balile ngaphandle uma imndeni yenu ivusa iy'nkomo lapha kade sibhalisa abantu asebaqeda kudala sekuqhamuka manje ogogo babadala mntanami thina zasiphatha izulu sicela ukuphuca izulu asikwazi ukungena phakathi kwakami imizwile ekhuluma kadadewethu kade aqeda sekuvele usibika uthi mina ngangiphatha izulu ngicela ukuphuca izulu ngaphathi umuntu omuke kodwa mayiheke usixwayisha abantu umuntu ayihekela ngempela angindala bona abantu uzaliphuke yena usibana abantu basolekelana kanti umuntu loyiwe yilo-ke lapho ibabambelele sekufanele abantwana manje bathola inkomo yokuzo ageze yonke nemndeni yabulawa yibona yonke nemndeni yabulawa yibona bayigeze ukuze phela bangene embusweni kaNkulunkulu bazongenanga ngababona abantu umsebenzi wethu wesemhlabeni mangase siye kumkhuba nezinto ezenzayo sicabanga ngabazali bethu bangasibusisa kusasa ngoba bahlelo sosizini noma singabanikelela sithi inkosi sicela bageze omkhulu bafake ezulwini kodwa labantu ababulala kufanele sibahlawulele bele lawo bantu shema bageze afuni into enginje funa umswane
nenyongo ehlala emuzini ageze bonke abantu ababulawa uNkulunkulu mayibonke Nkosi nami nawe uhlale lecala njalo imali zosibusisa sibushembe niqede bese ngibuyela emakhaya noJisibelo nami sesibuye ekhaya ePhefumulo besihambisile ikhomozweni ntelizwe Nkosi amen amen esengicela amahalo bona bazashoda sele ngisipho ukuthi abeseyinikeza siyacela ukuthi mase ningeziwe na uNkulunkulu wanithanda kabusha wanenza abantu abalungile uyampela ndosipha amandla sikwazi ukubekela ePhefumulo siyoza ukuthi isiphi isigaba sesibili esilandelayo isigaba sesibili esilandelayo mase sengikhiqiza zonke inkomo ezokuthi ilungise izindlu zabo ngoba sikwisikhathi sokuthi bakhuluke lapha emakhaya fanele bayifice izindlu zabo hayi lezi zikade sitwana ngehlamba sihleli ema-dining room hleli ezawo bazonikwa futhi amandla izinto ey'ntathu abayifunayo indlu ehlalisuthe ehlala amakhosi namadokotela alayikhaya nabanumzana bese kuba yindlu kaJamengweni owondlunkulu namakhosikazi alapha ekhaya bese kuba yindlu entabayipheza iy'ntombi zalapha ekhaya ezazalwa nezihamba iphumule seyikhulile zindala zizalukwazi kuthiwa yindawo lapho bese kuba yindlu yomama bese kuba yindlu yobaba lezo zinto ziyafunakala zontathu bese kuba izinkomo zokwamukela mase besuke ekhaya ePhefumulo sebengabantu mase kubona ukuzolalela lokho ukuthi isiphi isigaba esifunakalayo niyicele imindeni phela le yakini uzalwane khona bezoluleka ukuthi uma imindeni isikeze uNkulunkulu siyekhaya inezinto engasayifuni imizini yabo ukuzihlale nani mase ngeziwe ngisoma abantu basezulwini abangasazi uqamba nofezela namakhulu namabili abasakwenyana emzini wabo bafuna isangoma abafuna inkonzo ezenzo zasemhlabeni bafuna uNkulunkulu inkono yasezulwini uNazaretha amayonkosi amen baphuma bahloleza ngokungcolisa baphuma belokela bahamba nawo abantu lokungcolisa bayoduma umuzi besebedila nesiqalelisa babe kungconohleka ekhaya ePhefumulo ngani yasizulisa sasizulisa wasikele ushembe namhlanje sesibuze udakeni abasayifuna leyo abasafuna utshwala emzini wabo amen amadoda usho amen usho bona sebenzisa abaphuzana wathi uzamthola ukwenza umama inkezo yomama uzwaphila wala ukhuluma lomhlola hayi fanele ukwenze inkezo yomama uphuzwa manje mama uphuzwa umufana lo ayiphuzwa ezulwini nabo ngeke saphuzwa mama eza ekhaya ePhefumulo manje ufuna saphuzwa mzana manje ekhaya ePhefumulo ngoba yekho izothithiko lezo abasayifuna emzini wabo amen amen umncane ukho lapha mama bese ngomncane bekhuluma noma ikhanda lomncane abusafunakala utshwala emzini yenu ingane ngifuna abantu basezulwini imizi yabo fanele iphathiswe kwamizi yasezulwini ukuze baniphe isibusiso banilethele inkomo yabo banilethele isibusiso sabo njobe masenani kodwa mhlanje nabantu bazolanda uzophuma odokotela uzophuma iy'khwama zasezulwini ezovulelisa uyophuma amaphoyisa uyophuma izazi uyophuma onesi abazolaphi ngeke baphinde baye odokotela abantu abaphuma abalandingela abasenkizio odokotela bazobathola egcekeni mayonkosi nabameli bazobathola egcekeni kuzophuma intombi yoqanisa zilethwe umakoti ekhaya wandoda ezininzi amadoda yoniwe ngoba bona sebegeziwe baphumele uneni mayonkosi siyacela uNkulunkulu wasekhaya asibusise sonke besisebenza ekhaya mayonkosi laba abadengela imiyelo yonke kade imenyezwa uNkulunkulu apha ekhaya sicela uNkulunkulu ababusise amen nasehambile ushemba abalandela abalele ngesibusiso amen sesicela ukuthula umthwalo uNkulunkulu wethu ukubana mashumayela sigeleke epulpiti
Cela bamukeleke ikhali emphefumulo Nkosi bageze. Ngale nkomo. Nkosi sibusise. Thanini amen. Nkosi babusise ufakule. Amen. Siyabonga. Hambe nenkosi ngisebuhleli. Yeah. Bamshaya ehamba eshumayela ivangeli bamthakwazo Lake naye Nkosi namanazareth. ade singakazi siyo Unikaze nize nithi. Unyasi lezulu. Ngale nkomo yonke imthethelelo ngayo. Mayisebuyile uNkulunkulu mbenzama ukuvela futhi sinise futhi enkosini. amen Sicela uNkulunkulu wasebuhleni asizwe isililo senu. Nesizukulwane ukubona okhokho benu ngale nkomo. Nkosi ngosize. Base baba bese zama ukusondela wena baba weNazaretha. Baba mayise esebuyile izama ukuthi ukhokho sinise uNkulunkulu. amen Nkosi ngosize. Bale nkomo ngamba nini sibusile amaNazaretha. amen